Na se studio mageni tukolia rero. Asante sana nje nago kile kobera. Right, buya kabisa gaiga na bugane ke swali ngo chikotume kabano I can use our language bwana. What is so ngangumo ne gusasa bwegere omanyo mutegereri aya ni ngogo kwana na bora nyori na kwana marita kumbe tari aya ni ngogo kwana na boigo introduction ya nga yokorukoru na inde nga yoko gosore. Asamari tanga ngoroku Clinton Kinanga but seitire keroka ria nyoka ewodi ya Ichuni. Okay. Wakini ko woche segasi ngoroku koplo Kinanga. Yes. Jeno musigari ngwakera Kenya Police. Yes. Ninjene striker na nje captain ya Kenya Police. All right. Kore myake itu abere baka tuachire ku ile ligi. All right. Congratulations kwanza first of all ka umetega bangwana bana timetina kibao korana be god of all number tamulika congratulations sana se kumekia kwamba is a big milestone and nimo nando keroro china kinayo kubeka band wewe ndio nahodha wa team nao kwenye rinda mpaka kwene kelina laki kubwa kombe ngocha tolega abukorendero ntokwere na maigabu na whatever aye nkurugusiga no chakirite gusindete in a nutshell ora tutebiga isabari yago yobwa kinko yonga ya chakirite sabari ane ncheno monto tinso metu boarding ncheno monto somete day school na somete ya nyoka primary school ngaruri ya nyoka ngasoma amabuko kabera amabuko ngasoma baka form 3 na nanyote school y'umupira ke ngaenda bubasi ngakera school yeko kumachengo Machengo na ni nyakonyete for the first time ekaenda regionals eka Kisumu tukaenda gwaka regionals kwa kitiabo Kisumu Day no tu arusetie game for the first time. Okay. Yeah, no so metenche gusia. All right. Ikoboniga aye okuamua yani totebe na ingajigwa chakirete notion ilibona kirogwa enda Machengo nna kiwa koleto kamanya na you can play. Talent inga yonye realize it. Talent yane as mono nyemanyete kinde mabuko mabuko ntu abate talent lakini ntu abate baki banki. Okay. Okonyora ntobwenelete masomo alenge more specific na masomo koko na mabuko akini konyora kubwate talent astiurachi. Okay. Na iki agarite ngaru mabuko nkana kwenda Machengo. Ayo watagite talent na sometimes imbi yobe ke talent na masomo kegera go chimutu country tori kumanyangi ke goko bone sengda tebe umupira nkonyete Machengo. Okay. Machengo kwa kera balimu bali sana ba nkonyete Machengo high school eliero bubasi no nso mete na no ngage tumupira one mono bono nori kwa release akero kwa mabuko in your talent wise teko mo ko irana nero ugateba talent ya seba ko realize go seba ku appreciate your talent ngochi moino gaiga Machengo bali na bando chengwa ku mupira bagantebie talent yao ndoche oruwa wenda soto omunyora abande babwate talent na bokorokana mogokonyana no togokonyana. All right. Ogwaki yekero chete Machengo kwa maite position ya gwaka direct go se kwara irete chingaki ko realize your position. Na irete chingaki kerente ya wanta wange bagusie ba maite nje defender. Onige ba ukuminga kinde striker. Nje miaka yonzi ngagete ngaenda kirase na ringe defender. Okay. Nje njiti miaka meka sana kana kwenda mutwali. Ena ringe defender. Antanga mama antanga bagusie maite na ya muzungu bakanuke muzungu bamaite muzungu ne defender. Bali bakondora ngwa striker. Maite no nyama gwa na chaka wake striker. Chiwing kerege ntwale na season yego chenera bonte tubeke busiali. Tominyoke buna nje mu Manchester kabisa. Gwa na ro kobeka chigori. Tamarusi maiga. Onya kwa rute maiga busia nayo okumete. Kendiga zoge konyarekana. Umuntu kubwate mind yengia na ndo tegete kiotagete na bokonyola nothing is possible. All right. Ogakora kuru Machengo then after Machengo what happened? Ngaira naka ngacha nganyagwa ke birabu byanga ndubwate birabu yake sabakwa Green Commandos nganyago train nakyo ngacha nganyore club ya Sotik. Okay. Sotik club yange Prisons. Isane club yange ngonyete kegera ntu age to mupira togaika pake min league NSL. Okay, you go on a professional ne club ekyo chakirete. Ekina ke club ngelete mo. All right. Kito ike NSL to yani min league to kwenda NSL to gaitwa semis. Okay. To gaitu ne timu ekulukuno ulinzi wali asi arenge ya ulinzi. All right. Wana ulinzi bakandora. Abando chabu Sotik. Kericho. Kericho Green Stadium. Okay. Ngotabi ke maina tingira nitika. Je tingira niti.
Ukaenda na Ulinzi. Eba ngirete ntabwati yanga chiangi chino cyabegete na kinachite nacho. So ti umuiboli wakritwe simu. Ngatebu umwana onpiale esago chi manyampiale. Nabona achize ngaikana akuru nganya wakero Ulinzi Warriors. Abondu eto gusigo. Ulinzi Warriors ne ya Ulinzi Stars. Oya Ulinzi Stars. Ya lenga feeder team. Ya lenga feeder team. Yes, okay. Lakini abantu abange no tu akaruru tu wakero Ulinzi. Okay. Bueno, abono kwara nchanganyikire. Maito kwangu akwa na prison. No reta saba prison. Wachire bona bana jeshi. Ngaja bana. Lakini bona ndo chole police. Ande ngaja police. No anche te salute sana. Salute. Ya kangume. Chisaluti chirachokora nino chinarete. Uye kabisa igabu Ulinzi Warriors bono kagenda Nakuru. Uyimu akikyo chete Nakuru. Ncheto mwaka rina akori school 2012 nginyo tap 2012. Yes. Nali ngorite na bono ngacha naraberte ya prisons ya Sotik. Ngara bono 2011 na 12. Bono litwaike min league nali nchete ngacha korra kana ngaichana ngaretu Nakuru. Okay. Kingiste Nakuru nali ngiste 2012 abu baka ante bingonga baligas. Bono ko monta ko tengo ko aligas jeshi. Na beiro mu jeshi. Inje ni maito mupira. Ngateva tiganso. Okay. Nkabera na bu myake oyo monenus haidi eri bangete tekete guikerana. Okay. Nkanyora egasi eri natagete immediate tekete konyora kateva tigangira ni school andiko kumetekero kunya kogosori myake kwenda mbabwate age limit bako taibona limit ye to goswaga asi andiko kuligera limbaro bakurumaega yago banyore gasi aturanyore ya ukabera 1.5 years na kuru kwa monenus ngabakera go TV ngaira nanga kwira ni school ukaira nanka ukaruna kuroga chanka keroka kabisa ugacha kwende school ngaira ne nsome institute bona. Okay. Yeah. Ugaswa school ngaira ne school Nairobi. Okay. Railways Institute. All right. Ona ngakiri ngosoma railways nka concentrate na masomo mupira gateba mupira ero ngatiga kegera na akiro mupira so no gongonya ano ole gongonya ole gongonya Ulinzi kera banganjete lakini na ikire tinyore tigas ngalusi patient keke igona kikia garte ngaru Ulinzi. Okay. Ngateba tigana ira na masomo nsome ngaira na gosoma ngateba tigana nsome railways. Okay. Railways yana ondoche na ondoche abaki baro bagwa nane nkaumira bakashakava wa Gor Mahia. Okay. No amenyete skuru ndoche agwaka ndoche umuntu ni mu mahite twakire lakini tutaite kubeka boots tintageti kubeka no bikoro tumagoro. Okay. Ukurwete moyo na kurukora mbako gosere mbango sere umupira ngocho abantu abange nabo gocho bakora. Okay. Lakini rende nkanyora shakavu ya kanyora umanyire anya kontevi nabo Tandaya. Ekintu bage kunyara. Ira nari mote melimo. Yes. That's how na ira nto mupira nganya gwa ko mupira nande. Ikomono so fast to ikirega if not Shakava kango tochie tiko twara hapo tio kwira na mupira. Kinde school. Na bwata no bikoro to. Okay. Yeah. All right. Abuya kabisa ekero togendete gachita ikando chiatikire nyechira gikomine mongo chikonyoro turu kwanza mangana mayasenchira yobwenge toira ne boni gabono metekero institute bono kwera ni mupira ntage tokorera where did your breakthrough come from egati je bintu binde binge kolenda in the meantime tigango turaswa chiduka kega abuya mono mwanchwa omategereri ekero chinga kiechinko manyigoro ya Nyanza House yani kumanye igoro Railways Institute. Igabo nigana ndo gachaka koirana training ogachaka koirana mupira then from Railways ekero koiranete ka chakaba go tebi nayo let's go back we can do this ngayiboni ga breakthrough yago yaswerete mono ndatebe engaki yantebe tigo na bwate na kono nasoira masomo. Okay. So agachaka mbeki club kiranga bu South B kiara koro ku South B United. Okay. Tongia wakachi friend na agete na City Stars itara shuka goche NSL ya linge Premier League. Okay. Nkanyora banchiro musongore ngo nantebe tinga ku mupiro. Okay. But tinsa antagete nimpwenta ko bekeras wono maito mwibuli kwa matebiri otegeta masomo ando akani school fees to konyara ka step down tinkonyara kasi ngere ni school lakini na bwenta ko so City Stars. Okay. Wono mupiro kina kora faster ngaira naka nalitu akolire na nyorete recruitment ya 2014 yonyorete eri yakanitu. Okay. Ngachanganyona libanda bakuirorera. Okay. Na iranireka. Okay. Wala kibako yoro ninje ngatetigante ya police. Okay. Ngatetigante ngatema masimba
abale ngomba inyorete abantu abange sana bamaite ikiabeto yo kumnyoka be number 1 number 2 ochi obwate direct entry baka medical na that's how na beta number 1 okaminyoka ese division yani ngaminyoka sana kegere kwa gonjoka getima la kata tolioka kuri kegero konyora umukubu original commander timu maitirite na ibirake atebeta abantu kiro muntu amnyoke division tali kumnyoke group yons ikini kiagarte nganyorega ono kinaya cha tinje tukure na school ko ino ebintu byane kwa sababu kwa bero nanyorega singa kinkoire na nanda ko chikoye bitande sina tikete South Valley school kegere tubwate 1 week 1 week ngoraki nirane so kampi na sweta jeshu na sweta jeshu mbama yose ni maitwa ko mupira ngakora jeshu ngatumu Turukana ganda Turukana hara sako kuna Kakumari nanda barodwa ganda kona abantu ba UN ngakora pako mwakyo yo musigari urenge South Bio kandore ngwa kumupira nero zori timu yako somi yako rosu 2014 2015 akainyoro na agakira umupira akantumira Lirube akatumese police channel cheito njiro tubwate chiga mfuro paka alisa nalenge Turukana ngacha Nairobi abongise Nairobi ngacha go join police yo 2016 na 2017 alright yake kiba igoboniga maiga yoko soigasi okagenda gari kakuma barua imetumwa igiga kwate bangwa temetoko soa Nairobi City Stars kolende class time tochietiko soa chinza chumu piro ibate tokora masoesi ba City Stars yekora na chimbwa tekerasi gosoma alright anda umaite institute to komis na linge full time on to konyara komis ekabidi ntige kwenda City Stars ndasoma kena inaso irumuti na ko rumutinyo mu buke school ekyenki kwale gosomera na gosomera pa option no mama yestima igobano nyetari musigari kangonye otaira nankonyo recruitment kangobano ntongo korre estima connect alright ngoja na advertise no nya igasi ono iboskari na bwa na advertise iboskari bangwana batete basabaskari bagenda bachi wako mupira boniga okarangirirwa so your first collab igo yachite guse timu yago boniga elibono gwachakirite gwakira professionally police eliye kero bakurangirite police na liye family egachaka na division NSL ngayachakirite yachite konya rule rikwa NSL ugo chokuru City regionals konaria ya rural unbeaten so libago so NSL na libandike tibono banga kuri the players balibanye bamaite na that time umuntu okokuna coach kolengo mwakirambi mono sana na nkonye tekene na kandorire ngwaka South B rindomo akataka umuntu yobero musigari wono konyore kabaraisi ne Lirube lyoka na gurangirirwa kolegasi bujake gima nainde igoboniga ekero mugachisoa NSL yem professional bono metegali gwagakire anene mona aliye binyoro ne kiri gwagete na kuru ari kwera no kwera na maiga so what was the difference boniga wasoire a league bono ya Kenya ya NSL Ndege tanga ni kogo cha koru NSL goche Premier League teli normal teli neli na kuwa gakire NSL experience nero no mupiro yole different tonga no litu gakire NSL boni ganko tokwa nele ya NSL bonekero oso joineti mukabera how long na bete metinyi na sitantara ko mupira keko na give it out ke na aro mupiro bono na nyutiganire bono ne gasingo kora ya serikali so ya bete ga sana kuirana lakini oso goitoma kuri kuane na koteba nabongo nyara nakiagarte ngaire na bwanko na bete metinyi ni tato mbekire timu enke kuruse NSL nkora aka ndara chese timu main team to bwate feeder team ya kairukire South B ngabe kuonda aka kwanza mupiro no irane nyore match fitness irva koroka ngabe ro metinyi bire tato ngana itukuirane se NSL kera na ala kuirana direct na ala kunyara kora chakire bench ni maito wano iko chakire bench ulikula bench kijana for long mwaberete NSL mukamenya gutira guchi Premier NSL soko konyo koru 2017 paka 2021 ene miaka koru 2016 amini tuabutire miaka na 7
kobese na seri yoka ogwaka muri to gutira waka ntori gutira twaba number 9 twaba number 18 twenda relegation kanke yes so it was ups and downs yes lakini tukamaintain tukateba kuna litu kuendelea elimo kuna Yes. siku moja tutakuja kuingia kwa hii Premier League okay abantu mbara twarenge nabu so ngotebe management yali yachete ngaki ya 2021 yes egachega tworoki ngitubwenta okora nerero romba kabone nerero mungwana oli osino muindi banale na kire wake marikit that's the oli ale say trust committee tubwate chairman okuku Mr. Muganyare yes mbora nere commandant ya Kiganjo okay tukachatwa CEO okuku Mr. Chris Bugwa ore security ya Mudavadi yes na team manager ya itoko ku chief inspector Maelo yes abuno batite team okay pakachateva baberise mbaka kire Red Berets kare ingi tutakonyere team eye enyore pakatongia gotwe mipira equipments na gototebi na botokunyara yes that's the time mwako ino tutirete okay yeah all right 2021 nalimo tirete nalina Shaban nairetirete neneli Shabana jitema 2022 nalivaa tema ya okay yes tu abere Premier League Ikoba ni yakori 2021 it was the first time police gotira ekwende a league ikoba ni 2021 22 in 4 years egatira ega na ande kaimuki ekero mwatirete ke kombe mwe mogeti ose mwatirete una number 2 tu achezete playoffs na Vihiga United okay ndio muka igwe mwakorete number 3 mogachi wakana eli yende all right buje kabisa igaboni ekeroboni gatogo swase ekemeno ekene elite mwasoire bono kwa ligi bagotabana mengia kwenye ligi ya wazee ono mwikara asirega iga mwasoire mubwate morochi chitimu chibwate experience gori wako poli FC wako babo KCB no bale mabu echitimu nchirororo echichibwate enaro ye premier ne ya Kenya eri 2021 mwasoete e premier kerokende mbonchoro liki mwatebetugu as a team mbinto kebiri bono mwatebiguna you know we are here and this is what's supposed to be done ninyo tegente tanga ntitu aru NSL ekiabete na ntogo twara bachezaji abo onye twabwate yes overhaul nero tugakaga na ntune ugoseria abantu bagoseri gubusa kegere twamaite na tuite team ye Premier League itu anyonse Vihiga so bana ntogo anyonse seitu tugakaga ntonyare ngotebi na watu ite tuchige mu 10 ekero mwachage tusoete Premier League tugaitu over 10 games igenteke tu akanyorere ni droyoka tuachite ka nginyo tu mpiro mutanga tuachite ka Kamega tukaruka Kamega tugacho kumira na ande KCB igatuaka chigolisa tu twarure Kakamega tuituru on Wednesday Sunday nande tuituru nande on Wednesday tuumire Bandari ya chire Nairobi nande seito nduraenda ku Bandari soba nande ya tuite chigolisa ninye na tu ikoma tukarana yaya tokwenderera iga ntokonyara so management ya ikaranza inse tukaligi experience players bali ba very Premier League yes bagatokonya ababande bagaseri abande ngendo tokorokana backbone yo ya geti okay the backbone of the field ne lyokobekana my guys defense ne goalkeeper bakotwara abantu what experience yes ogochagatia bakotwara babere batatu so that a growth ya kurma ogochagatia pakamotu na nsa na kando beke bake babere eba okonya tugacho tugakora igente kitwatebe tukantiki defender defender tuarete nginyorete tuarete Musa Mohamed tukarete ni goalkeeper tugacho tukarete Duke Abuya tukarete da umuntu na Dante olenge FC akaenda isiko tugacho tukarete Miese offensive yemo na tukaleta makwata motu as a striker tuara kokonyana nere so ekinagia kerete tugakonye team ya police umwako mutangani techieti relegation ndoigeti no relegation igoboniga ometendiro rokorekere team ya tirri daraja abagosori bali bande baletu abayeba bande babwatuko bagendo sibaino nase chilone abantu ba complain na baseli abantu bakonyete team ya tali ogoseli eso mupira egento ngego kuna ego ikenga ki akindatebe ego ikenga ki like pakuanje stage yako ikifika unashuka ego tegwe stage ya wiye ikire experience go ikirina go ikira hakoruga go ikirina kwali ne gali koruri keroko ubwento ikama buko bakoiki abo no go ikira bono ego ike experience bakobeke konyora abantu bako drop abande nali abande baraswe it's a way itali sogo sell you muntu sabantu abangeri bago take it possibly
etimu ye kuguro lakini mogo take negatively konyore etimu ine kora igo teri kwenda ndi igonye mucheti ko change kango weka mwenge gocha weka kanga nene sel tole bonye all right you 2021 season yiyo kaera mugakorera nambire ngai gabon tugakorera number 9 all right after tu change lakini tuange number 18 for long time kuru number 18 to number 9 ekera mware tabono some experienced players babugate know how ye premier the next season yekobwatia tukabwatia nande tugacha number 3 mugakora namba 3 okay ono tuabere tuaretre trustee yes committee of trustee abantu batari basigari okay bali bakurigereria magana finance ngakitoko ni mipira bakubwati ngaitu abuneri ichiko yes abantu naburi kwa baretre tukaba namba 3 for the first time no mpako konya bali sana abantu nabe bakurigereria management samagosale players ingi batagete yes na kuona riole tabantu na trustee of committee okore techniques in professionalism kegere ebago chabarigereria inki timu yetagete inki players ba miset yes lakini kwanya timu nyingi iga Kenya njiru wa Ford abantu na so tu ayeno tageto ile league bakobe transparency yes kegera okonyora timu chinde management na players ebaratambe players tama itino nyengi kekende management ya koligi players ba ebuka so into to sign to police ngakiyeyo pako management na trustee proof ngaki no muyore naliyo gocho go sign all right okay yake gima yo mugakorera number 3 the next season ya gatoto nanto kairo number 3 okay after twara gukora number 2 lakini nto igete tugakore tukanyore draw game yo mwiso to wento gukora number 2 yes but tugakora number 3 nande under Barasa yes coach Barasa but ntu abwate that tukotebana na twakora number 3 na boto kuirigente abo no believe chetu cyangento kocha okay na twarule number 18 tuache tukabe nande turakora league miaka tuachire number 9 twarule number 9 twakora number 3 nande twabwana tukora number 2 okay lakini sali timu ya win tukaende draw twakora number 3 because of goal difference tukaamini na boto kunyara so again tutokora no ku discipline na commenta more effort yes na kikwanyota after hii number 3 ntojete number 2 etojete direct to ile league that's the mwako na ro twayimukire all right buya kabisa mwancho mutegereri nyora no tole ime studio na boigo omogenito Clinton Kinanga kendete gutumanya na tebaneri captain now to tebi when asibu captain bwanga ibo chakirite ubu captain wane bongerete kinitse nonye timu eyu narenga assistant captain yes konyora ntu abwato musigari olenge senior Moses Sende okuro Juang nero lengororo ona ngakiaruo ngatigara ninche narengo ngatwara gacha Musa Muhammad yagacha nkamusukira kegera ese okoligeria ese timu ya police ese rangiri narenge yogo sigari tingo nyara ko gochukoira ama ebinta baba kya batagete asaba kububane kegere rangi yane yarengense kegero to kunyara ku commit ese ekinta baba kibatagete naba kububane bono ngarre ntoko kore to kutigera Musa Muhammad ere nare igoro nande ne tamaiti machiko ya police ere na ete abutoriji channel regions batagete na bakonyora ikiri okonyira bakia tokaiguana na Musa Muhammad akabe captain ngabe assistant captain ngake yonse na abera assistant captain Musa akabera na intu emyake yunkorwore ne ser 2021 kachire okay mwaso ire premier ene ser na linge captain bono ngocha nkamutigira kegera bakubo banne basoire ndubate commandant of police ndubate aiji konyoro soire bona bantu nabo kuba approach kubeka grievances che team kobe akon bona kubwa abaki baraumie tokaiguana baka Musa Muhammad yakore atokonyo muntu neutral abamba tebo kupima badosi ba kupima badosi bwao ne rangi ya telibo so nduntu bwata machiko itu tubwento gukora bona litwatigera Musa Muhammad akatokonya sana na ba tubwato bokongete aguikira isi kegera inchenje mbwente mbwati channels che machiko so komotigera na batoje negente ngo gwakekera Musa akatusukume myaka 3 nde under management tukaiguana ntwara kolega siamo paka kaikanera akaruo na livo ntwande twachete ngatigara ande ngaraba nande tugaje tukanyora cheche ne twamwete mitinye ibere ya mutu nero belire kegera ntutagete abaki abare timu yaito ebale ntubwata baraya
Wono ba no musigari timu ni abasigari barabungi toko baba twali okay wono bakobora kina ntubwate unity Alright. uko bana abo okay na ndo tokonyire sana Yes. and this is the first time imukiria komba okore story ne timu yetu okay yeah buya kabisa ayeboniga buna coach yani buna captain congratulations by the Asante. way ina kiko igwete ekero liriga ali Machakos naga yogo ita Shabana nali mwene kirigo kurali kwakoba ababui liri mwatakaire a point ya moyoka lakini mukanyora 3 points tukanyora 3 points liribon after that game kere sirimbi yabugete une captain na kiko igwete otebeke maene umweto muntu mutangani na nje na bere timu ye Yes. na ikiri miaka 9 Yes, that's miaka a team. 9 na bere timu ye yes ena gogete mono kubwaliri na tiretie timu na timu gutira konyerete premier nje na nyonsi Jones yes wono eya na gogete mono kubweno nyenga kiyo kwegera na bere se timu emiaka yu na bere korosi history yes timu ya Kenya Police nobody ya Red Berets mbana Yes. ko ila league okay so I am the part of the team baliba irire na ndi captain na gogete sana Yes. na ndenga goga sana mashabiki ya Shabana bagogete na baunchogete bagainchoka bagatotogi bagatoimuki Koima kabisa. ngaro umupira okoleta unity Yes. tobwati adui Uh-uh. ko mubwo ku mupira umuyeti Yes. adui teriande Okay. kabisa Higoboniga buna kwate first thing ya chitase mind yago nereria kero sirimbe yabugete no nyono gutago ko kubona first thing nereri bono buna aye kinanga no esirimbe ke kuvuga tinye gweti tinye gweti kegera nche tu ajizo kuligia point ya yam yes lakini tu anyonsie goli eto igete no tokoteria coach nsanjira era okay ontu utekete no gosogetie oko iwo no goso ora endo nyoro gwafuatire pena and one next and Shabana win so we were happy kwegere team ye bwate unity yes oligeria team yeito kiro muntu wa kiro mupira alright ntu bwati specific 11 kiro muntu abwate chance yae na bonko randiro robo chaka from bench imeteli bantu ba expected na actually kero tu anonyeri mwachite gusi I think you started from the bench yes to expected na ki ba players very elite players to maite ba police no ba kuchaka first 11 tonyora bona bande babe kire from the bench yes egen tokonyora no mupira no bokonyonsi mupira kwa koru mpira kwa perform revia yes but opponent to goje to ateba na okonyora opponent matina guchugwaka next to they arrange a lot so about it's your trick behind trick yeito ona riogete na ninche nguchugwanza kegera mupira na bwe ekosi kana kia nyonsi ka win okonyora abantu stampa yo no ekosi okay key factor nereli behind a team yeyo gokolibia season yeyo key factor sana okuligereri ente tangani koleta baki ababam okay na koleta management ebange nabaki teba na management bakora ibintu byabale mbale gwikesa baki ntupa kalito gwata masoezi management mbaro bagocha masoezi unity yes unity nere gente kiya sana so mupira ese Premier League kimubwate unity yegocha from players to technical bench technical bench to management ke ko flow biyaiga toko iguna sabantu ngo sumbwa bana kende kintu kyakabere abaki gutwara discipline ntubwata abaki bagusumbwa lakini kukwanyora baki eba kuro monta amaite ngitutagete se team nande okonyora kiro monta amaite virus biye team yetokete toire league kiro monta agwituma so okonyona onye coach igwate gasenga umye gochore course so discipline na unity ye team yere yagerire e team ya korre kwerende ya konyire Kenya Police kuire league ndo utalikende it's discipline and unity in between the team players technical na management twaberange igo ya by the way kirobora ibore botali obuya gosekende gyonsi unity yete gutuka dress room imali tekoba atmosphere tekobengia kero kende bunaye captain bunaye player chinga kinchiro kwegete ogateba nege kombe kigyachira did you feel like that nei nto igetenga kitu tukarege kombe giachira ngaki taska ya tanganete kegera okonyora umupira na nginyorite biya umupira olenge yo soba paka twabwene togwini iyo seito tugwaka seito abangete chi plan cheito tukaende dro tukaenda Mathare gatwita akego Mathare tukaligire taska ya tugwire ni chi point inya ntugete tukaika ya chi lakini management ne na coach bawe bara queen sis bago tena bado time musi give up I think that time ina tuale ko give up kanga nto ye story
Okay. Kegare etu aluze tigo tukona kwenda gwaka na Mara Sugar. Etu karigiri chige mtu bwata we chige mweche chiarenge kwenda Mara Sugar oru Mara Sugar oende Bandari echira we ne chindito. Yes. But akatotebye chine chitokonyo to win it. Never give up. Tukaenda Bandari, tukaenda Mara Sugar tukawin taske gaitu. Yes. Gor Mahia gaitu. Wantu kanyore point tukaenda. Wewe chiti mweche chakire to gaitu. Ana no amona mande change. Okwaka tumoino na jere. Tumoinere. Tukachikorige liga tukanyo taske etu bwete ne point ya. Yes. Then naande motisha uli ukairana. Tukaenda Bandari tukawin. Yes. Tukaacha taske wakaendelea. That's how change of lane, climbing lane ega change. Yes. All right. Igo in one time mwaro chinege kombe kigiachire, but through motivation mugakoraki mukairana kabisa. Okay. Akiro mware gukora iga ko gosoria buya kabisa season ye buna egendrete iga nimete na there is one time buna gwatumanyiri buya ndiro mwaro chinege kombe giachire gose egatiye bintu binde anene mono iga ngemu keri mwa gosoretie yaba chenchireti your mindset kabisa bono mugateba we are winning this game ya Bandari. Okay. Bandari kwenye tuwa win seito tuwa bagete 3-0 wano tukwenda sobo ekiarenge ntuwa baki. Yes. Ntutweke tuibegete na ntuwa nje tonyonsigu ke tukulige goal difference na tuwaligire chi point tutagete tugateba tiga tonyore nonye edro. Yes. Tukwenda Bandari tukawin tukanyoa chi point ibere mutu chichi tuatagete mwatagete yemo lakini tuatagete tuanyore isatu so okonyora bakiri ba twa baki nubuka kimurige team mokobeka chi target chaino ko baraisi na ande ko be korokina kiro mwaki wo kuchikosoka titi na maithingie team yetagete. That's how turwara ntwe twarenge kurigeri egame ya meya mukerase bono okonyo ntwara kurige chigame isatu kuchimoto etukurigeri egame eyo ngaki egame ngi tutagete atugete dro team kigo chugwaka next. Yes. Tokonyore draw etimu ime chugwaka next erus abutu akakire sapu chito iko. Okay. All right. Buya kabisa umete ndirororo you as a player and as a leader konyoro ri nubwate your own tough time utegete go balance kwende yago form yago tebutoka nabo igo other players bakoligretina naki Kapi amesema nini yeye Kapi anafanya nini onye Kapi kamelegea timu pia na momentum mwigwika na kiyo go balance as a leader nabo igo as a player oligere on your individual performance imbiere kole kiongozi tobwane tukworoki na kwa bwiru. Okay. Igentege tangani performance ese team ngochere ya ikasa individual players ya drop osambaro nando konyo bali batano gwaka ya mentor. Lakini ri abantu abana bali bakira umupira for long time gwakira imipira mengi konyo fatigue ya sir omoroso ko soire okorosa mind. Okorosa mind to go perform. So kutaka kutoroki these junior players bali ese team tobwane toboroki. Okoboroki na tori go perform na we bakobwata bakoroki ina captain izo tari go perform tari ko boli nkingo itumera. So you have to push them. I know my tena kwa 200 fatigue. So konyo renga kini igen tokora ese team yeito kuligere mono ntubwati muntu omoko nyonsi gori. Oh yes. Ntueto mpaka midfield nyonsi bali chigori. Wono konyo renga tokora it's like toko motisha these youth players bali ese team. It is your time. Njena kolireke. Yes. Nje kurumega na watu na torochie wonai. So ile motisha oko in positive way tomba somera to kore anything this youth team bana abali se team babone to by pressure mo the more go by pressure mpa go perform. So the youth team when bali se team li fatigue ya so ile konyora se team etokonyona to dependent mono okonyona boto ko motisha ko ne captain konyora ko mate it's never give up ngochire wakati kegera no maite maybe wakire chigame go 15 turanyora rest okonyora kwangere fatigue injuries na into injuries nchazo chinyinge sana mando konyora ngaki na litole top ando kwa konyora abantu key players ebo wate chinjari lakini bali bataga akire ko boro kina nto batagete se team bakobe positive nabo ko boro kina bone ngaki yago yikire nkiayo gukora then konyora umuntu no yutana kwa kumupira guswa na nero go perform a lot. So I abanta ntwe team yetu the unity and the kukwana positive saba aki baito bonsi kiro montara kwa so perform. All right. Kiro kende no tutebi challenges this season ye kwa nyorire nchirichichi as a captain. Esenje challenges tu anyorire most recent nande captain ya Kenya Police
challenge ni ebiti ntuma ete no koli abantu banga mba maiti egeti geteke police ako no kimaite kerikere South B lakini tuwakire season ingima tutakire tiki nonyeyemo seito Shabana mwetere mba bwate getiki aba gusia baba bakere mipira yawe menga into getiki asie getu bone minute kenge mipira yonse to wakera isiko Machakos bone teboteli o miyende yonse oso ulinzi tukaenda yonse pio Machakos bone ni getiki kende yonse then kwana kanyore service ya Machakos telingia ere bambi sana no bantu bwate team yetu n'abantu baguchesa umupira ikaba it's hard ese team yetu guchesa lakini tukateba bantu bwate kiti ngento gukora ni ntuto change na kuamini kina kitu bwate na kuwake ni ntuto bwate ngakije that is it to win the mupira because of federation ye irete ketike a challenge ende tubwate tuanyorete nekeli federation gutubeke mipira paka gatia tugwa on Saturday Wednesday nanu bwa tumupira yabe menge kwanyo recovery teyo ene ya tusumbwete but management nja make sure tukanyora recovery ngia supplements nini ice kanyore team no irange 92 Antagete, you take us through atmosphere in dressing room. Season yeye, go say before final matches, tension, go say confidence. Inkigero, rosi before limu aligirete na hakia kombeka. Nontra, nekito gukora atmosphere inkigere in dressing room. Egentega tanga lingua kerawa experienced players bari ba bere team, tubwate Miguna, tubwate Cheche, tubwate Abud mane comedian. Sai no might. Abud ngakie into abwate umuntu tokuruka na Dante abanta bonsi babo Alvin Dante, that is Duncan Otieno. Yes, Danko abanta tulikuwa naye pale Botswana abanta amba maite nanda ba manyirinki league na bago soma changing ba maya abanta mpa tenset okonyo ba biki speak to kwaji speaker chine na sana okonyo ba biki re chingoma abikiro muntu akwimukongya ko dance togo ikaransa eba ukoimuki o dance nonye ubwato bwa maite so I like ukochwa discover tena kumbe kintu kari bara gukora nkiabwa tamana abantu ba oboiro mupira akonyorokiro muntu bwo boli bwa ruro so when you have senior players as a changing room they know how to control konyora bantaba babo Dante Muguna Cheche abantu nabu kahata kata bana bantu bayirechi league banare big stage na mama tension so ribale se changing room kiro muntu to ikansa round story gerein aboko ri kwata ebo mwaki oli tali kawaida konyoru imuki go bekiru gati stress get o imuki go ngere go dance o bekiru chin ngoma chia sobo na nje tu akabeke tu atenga tu nyo tu ngere go tenga buge changing room ngotere kyo go tenga ingani zo muntu guri kanika ngoko grande rikani ama pesa yako nyalire nikani muanjete lakini nje muumero mutembia mono gotema so kwanyora egentikia gatokonye togochukwene nonye egeti kiro muntu abwate atmosphere bia everything if you want to win changing room nere komata all right toko rugabu kerokende no totebi gose gogotoira through a role ya technical team kerokende a coach ne technical bench inki ya play role ki ya player se sabari yeni yokuimike kombe ende tangani nkoligere technical ya bere ba ko work together ase team ya police no maite to change technical sana lakini ya bero oyochete achita kabeka discipline akawabeka mba maite kilo muntu akole gasi ya ente tangani kole gasi yao you perform no work oyacha kaleta unity akareta technical bench kabange na players tubwati bwobano oyo nkomote igento getinki if you have a problem go approach and technical bench orafu nana bakomotebi and askiza atebi head coach neno umuntu ulenge ugoskiza so I think kobange na players this is the first time to abenange na players batokonye bo technical ya performing na to abaire victory because of the unity we have with them toko kwanira toko swasi fan base police ne bwate mashabiki ne bwate twa mweta ntanga bakana fan base yetu nabasigali bo usina ubago fan base yetu ndo bwate civilians a lot
ntu kolete timu no ri yara korosigu yarenge through policing nani police with the community nkigera lete a community n'abasigari yamange nto tware bakoro musigari abo musani yo tugateba tobeke sport tukanyora abantu ba athletics babe bakwenda bamnyoka iso tukobeka umupira oranga locally so we are tokora sport through policing na tukaleta chiraia chinyinge seti na onyo chiraia tukwata na banki so kubareta mona gwake mipira it's easier gukora gasi yetu so I think fan base yetu abange na abali chiraia alright igoboniga tokorigereri gabo igo fans ngomba bwate role mbaba ngoba support bare umupira kero mwali ngocha bare mipira na ngotebi mipira ni tokwenda Mombasa twenda Kisumu oko ikakurigo iketio ogocha Kakamega nini na wani tokori nendega twagenda lakini bara bari chane gari nande baika wono cha bantu nabu timu chindi timu ena ndokwenda Mombasa twenda na Mombasa anki mogoche tokwana nendega ono yote gocha police njue timu yenyewe baigure ndege meto kwa rato kosirake go panyanyimbo ndege panyanyimbo timu edele ya banyanyimbo timu ya community police ile tereke usi omanyanyimbo police ano banyanyimbo FC ndege bakolina bakogende mbata itikorosa fatigue tayo no ikarase gari ga para 7 hours 8 hours wote gateka kompa ko invest all right timu ya ino celebration kimwa kolete after you were crowned champion dochega kwa state house yo wige state house ukakwana ne president yo kumukwani okoboko kabisa na korochi kwanza na amanye yo tokonte na korochi okohagira ila getiari oli alenge IG Masengeri Masengeri yes no alikuwa pia na mukameni no alenge kona mukwani ngoteba eyo tete celebration nereli timu ya nero tu abegete ndege mwe to inyorite etu achiete Kakamega gwaka tuka na chiru ndege kwenda paka Kisumu tuka Kisumu tuka nakoline gari tuka Kakamega bagatoita kibatoita bagasherekea ndege lie kuruka igabakora makoko iga igatoroma lakini tukateba mbia mono wono litu awineti twara ko banyori aba wono tu igega kombe nakitwara gukora iga wantu gokina Kakamega twairire ndege limwe na goteba nande twarinire yairire kombe yaimokiri ile the best celebration ye team mwa kolete nande bagatorosio gotera mente no kumaite nkorato bekira linda tingo maite igatingo kwana mwachete state house ntwachite state house tukachikorro mwaka bwenzi rais aliwapea nini jamani kuragira torega omete twatro muntu kwaniri rais yokoboko rais ntora mwikera atwete chana mandazi state house chode chai mwali yote ichire sana moto mwakolika gotebine chai nerero na tukukwana kira cold briefing yote tuingie tukunywe chai na ndio yote tuingie tukunywe chai akonya chai bekire bikombe ona ninki kumusaba ko muntu agotebire chai nere yogo kirai wono nywe chai enda kanywe chai ine chai yoko nyura kinere chai efe nero ya state house tali nkwa na kwante efe ago tali kukwa nali na kwanete mete ino na bantu bae ono mete nere mukubwa ino all right celebration ende timu ya kolire gose bado amujafanya amujachinja ngombe kwaro che Yanga washa kunywa supu ntuntu arenge uresereni ndo menete management cheito uresereni hotel tukakura tukachukumela chairman Munganyare akatote bikoeli kila mtu aende nyumbani so ntu abete ne management tukabuta nabu for pressure kuikaranza nabu so tatu ene timu tali no kwenda ayekwa rugana gwa kombere gwase gwata no chumenta ikigete ya paka muumira ne viongozi mumanye nkikuwa kortero muikaranza agwese vya tindateba so as me management ego tell you what got wrong nigga to went to kokora what they expect next season nto ikanse nabu and nto went to ikaransa before to irane right ego igando che ona sente que togo swana akon kabisa
Ninkomanya na Shabana Ogocha usenaki olende taraswaga abo. Don't you think Kenya na into kero timu yeri mupira nebo tukobeke celebration ya nebo na Tanzania kobeka korole Yanga ya imechinja ng'ombe pale bakurangelia fans bonse baenda baragira so bwamo umwetheri tu akora umukubwa o Simba United chairman o Simba Simba na chitaga na chite hoteli kwanza na to enero na to retikende tigankwa nero no rende mweka wakwani agatotebie sigasi na no gutufura la ne billionaire agete ne rinya agatotebie ntarorire tanakora timu goche Premier League for less than 4 years imukie kombe na akorigiriri strategies chetu tubwate agoteba I think tubwan tukoba above mali yange sir so rio konyore encouragement ni whatever no yo Simba igo Simba origerete kwa mukwanire sana na mukwanire ne rochi story so I think mbia konyora abantu na rani kurosa abantu barabaya abantu bwate experience negie ko baraisi naye ku achieve ikoboniga kerokende local go international opportunities asole kerokende from the next season ingo chakere bonige torigere tuko cheza mbora restaurant ntu achezete CAF ndo bwate experience most of players bale se team yetu na bale tu achezete CAF tukoika second round bonige tukwenda kucheza Champions League boniga ndo bwate bwoba because we know the experience we have in the team na ndo kuligeri senior players na bali bachezete CAF so toko enda goteba ntuana go umero so ne kerito maitike stu akoreta magose segi meria Zamalek to improve ake if we do improve something a little like 30% stu atigerete na wakonyoro to ikere group stage ona into SA management yito ere group stage tari gotena to irega kombe eba gotenga ki ika group stage ne kina kitoko kora na signing chance gocha to chikaribishe tese team. All right, what's next for the team? Akerokende mutagete ko defend ye kombe tutagete ko defend ye kombe tutagete to ire Beyonce kigara muzate to irire around ye gatoru ese chipena mara sugar then ye to irire KBL Premier League oniga if you okotagara chi management into batagete Mozart na KBL chat then akobwabu ese turakora ndo tutoike group stage lakini ki malengo tuko na hii ya group stage then KBL that's round season ikianza tonyore to irire KBL na Mozart inaweza kuwa vizuri that is so good igoboniga kerokende musigari oyo Kenya Police ore police igoboni gakirole gari are you allowed to go korwe team ya police ogende timu ngao usore bound ne team ya police abokorwo naboko endo akere team ende within Kenya ndobwata bakibarwe Kenya Police bagwakela on loan bilabu binde ndobwate mainge gwakela Tusker so naboko nyara korwo ndobwati shida kechi management inchi anjete igomono nabo ora sign out koru police oso Shabana Shabana ne yanga kabisa ondo wansi uratake gwakela kilo muntu ate akonye community yaye irega kombe no inja bongwanja sana korora sana Shabana bairega kombe kenda goke sana no nyetindi sese yo Shabana na ndi nabongo goka sana ko bere se team ya Shabana igobo kiwatete na kuboli if kerole affiliated ne team ilia siga sio gukora mwanche ire gosoka ko move gucha se team ende na role if not police team kiora takeko gosorere me ya Kenya kwanza ime ya Kenya timu ya timu yana iganga iko kushabana imbe timu ya Shabana jamani timu ntageter ndore on record yarenge ego perform vya sana tintage ndore Shabana ine ya ruwe ligi na riyate ya machikuruo so njino kubatakera babeke strategy cyabo na ambition cyabo na bamanyanga na ko ile ligi tari raisi tari uko win uko geti lazima mubeke manage from management to players mubeke good goals na same goals ali mora irega kombe all right igoboniga you growing up playing kerokene kwa bwate timu ende yonsi ora take ko soria outside Kenya na kire Ethiopia Coffee na roche bangaka nabu na tagete sana kwa kanabu kegara na roche mchezo banumbuya iko Ethiopian Coffee it is ali Ethiopia na tagete sana kegara
tuwake na buse itana sobo ngarone timu bwate management ingia bachite paka US bagachiwa kororo so kororo management ye timu kuruse timu Africa yaba ire siko bachiwaka na gukora precision isuko ine koro kine management imbiere kiro muchezaji ataketaenda sagia to endo soko gusumba as okuragira buya na because at the end of the day esiripu tutagete kiro mutenyo elire katoligereri nana ki igana yari anamane kiro kurigeria eligi ya Kenya na management ye timu nkire kikerio urata kebe ke introduce we na bwego gekorekane buya elinde players batu are moral entege tangani nche no mwaki na bere ga se Premier League na bere se industry ya kego ndege takora management FKF kwanza ya konye team ndebana ne team ya Kenya Police yoka Shabana na wachiwa sponsor chitimu nchiro chingi yana chao madare jibu ati sponsor chitimu nchiro se itoma origere chitimu chiwa ke mepira kurunsa Division 1 chitimu chiwa ate talent bonzi mpaka so NSL mpaka so Premier League lakini tokonyora management era nye chi sponsor chiswa se Premier League era abia then origere go chansa ntobwate abantu bako ku county that's another government ebwento kurigere mupira nche ngorigere na rigere Kisii County kega no nguru tolire chitimu chinyinge ntwa bwate chitimu chingi ya iga Kisii County lakini because of mbabwati support echi asaregete to bwate ichuni combined ichuni combined konya achire pake so NSL ya linge regional kera koso ekasira gatia babwate honorable chwe ekacheka ba Ucha Stars incheno ngani ere bwente gutira nero sana NSL okubwati kuja youth kuja nini nchengo kuranda paka t-shirt chitimu icho I suppose kocha kuba support no kugora chianga chiri chiabo na nalengana yotali time mbwa nangonyora time integetengu mbere chitimu ichi ningenda tundora baki kuba umutisha kubatebi wakera gucha youth gucha stars grupo ya Nyamira gali connections ne iji chuni seito na nchiko nga team te no nyema wono njengo takanaro chitimu ichi go plus ba guchimotu na chibwata chigokora bia lakini county yetu ndia ne bwate yatebe twirorero mupiro ikera wini era wini era liwe by the nerera chikora liko baba bwibene sa wono etimu yoche ko wakienda paka Nakuru nkie county yakor kwa gule kende kionsi county yakokora chitimu ichonsi pichire Kisii County lakini muntu yo gochikonya ngora cha chi talent chinga yo chokorokan kigere bagwa kaiga mashinani intu torueta mashinani tukachwa kimipira kuna kiga tutokorokan but bana bonsi mbago chikomera that chance bonsi mbago soka korokana ne county ranche ebwate konya muraba so that ebeke league ya ba konde regionals ba so provincial ba so NSL eba support kinonye fair nonye transport yo to avail those matches era bebia sana kega ne chibasinga ba gutumia so ekobaigo na bakonyora ba konyekire tuanyoro chi talent tia yu abantu bakurwa ba wakomone ese abanonya basha bane sabaikiro senje senaikire okonyora ba chiri no guchisco Europe lakini kona konyochi county ere maiga etage tocho abo muminyoki ominyoko abie konyore goal tali bacho gotebna ayonki Kisii County arwete but eso mupira etole maiga we are maiga sali county tali to support all right buya kabisa insight yugwa enakiri gwikaboni gakubwatirana elinde kwendekeria ibintu mbiya bikoba kero kende igaiga a special message nero urarwe guchasi fans ba police sama fans ito police ngwenda ko baine college na batebiri mwabere na intu rituarenge kurunse kwabere twarure NSL na bokenge no mwana omoke akongeo wagura wagwiro ngero gutara ngero gukwana honest ikire oikiro graduate class 8 tali muno wono mokwenda ko bana intu na saa tu anje tuike group stage se Champions League emineti kitura ache tuike Champions League next time etoko tunyoto iregenteki tokuira kabana intu morosa na ndo mupira no bwate lose no bwate draw no bwate win I thought be fan we win yok kabe fan because I umaite team again tonkere kiyego kwa abuna bunta gete die hard fans abungo bakera mpia mono na ndege kombe ke tuirite because of you all right asante buya kabisa igaiga tingandara soma iberisa to kuruchi samne cha Facebook Mosed Zakaria goteba no abwate buya kurwa igai samne cha Iraq etirisa mboka kura Mathare North Nelson Damaris no abwate buya Hon Charles Ontundo kuri Nairobi ime yomorobelio mpaka omwelio
umusori bwe gusukira ndi Dennis kuruga na Kuru Salams Club yuko ndani. Asante sana. Agoteba Kefason Busire Magombo umutangi Rusila mwalimu na Jackie wako ndani. Doris Goodmother Ukioma agoteba in the house kuruchinza munichi ya Canada all the way. Fan number 1001 wa Shabana jamani huyu mwanadada. Barnabas Ratemo agoteba watching kuruga do wakata. Joshua Munguru kuruga nyatie kumilimani kinyozi yuko ndani. Umochukuru bweli biria baba yuko ndani. Gilsa nereno abo atetebu ya kabisa. Momanyi Elijah mungwana uli wa Azam TV yuko ndani hapa jamani. Gilsa thank you. Rogers Nyariki agoteba kurugali Amsterdam Netherlands watching live Egetembe TV Sports. Asante sana. Kefoti Sokorwe Embakasi Pipeline Moses Omwenga Junior Nerekurwa Nyamira. Namba yesimi 0741583878 0741583878 elinde okwanna itume studios chita ikaibere isato iga mbwa atichimi ibere isato tuligereli naye tapeana jamani. Police congratulations zao. Ruth Kemunta kutaba watching live. Moses Omwenga kutaba Kurunyamira well tuned. Yobesho Bishai pamoja Kefa Utiso Kurembakasi Pipeline. Manuel Mwaga incoming MCA Sinsi Ward. Nera kutaba na watu watebia LD Diros Yukondan na Joshua Mbuya Tirimba. Nere na watu watete buya Kegima. Tokwire na gigase yo gukurira nere keronta gite kubwata ndoro sesi minere gaiga bali ba tutagerete jamani nabo mogwaka elinde toligereri tubwata busimi beresato to gukurira ku rugando cichinsa na kiro cicyacire. Kero igiga etimu when it was your lowest moment eri watebete injury yanyo kubwata ndiko beke skonanda for how long? Injury so mupira umwete toko berenga ke yonse taranyore injury kena nyore injury na korete surgery na umiete sari getie kebe na tumete ngaso enkoro ime but ngarikava the moment ngarikava na tonya to waki mipira yo muiso yo gotirie team ngako mupira o Kisumu ngako United Viga United sobo tukabanyonzi nganyonzi egori ande ngacha sizo nganyonzi bado mpate injury yuko na ya kore surgery so I think that's the bad moment na kotware se team yane na ende neli team yekonya ya Rusi gwese league to arwete chiwokova ibere yangane ya we Kisumu bono twara kure gokova ya Mombasa yale koba etimu ya chire ya Ruru NSL na leo mwako tuchukutira so kuligereria timu yetu chita bantu 7 vuka tukachuka Mombasa paka tukairuka kapenguria 7 not 6 kapenguria 7 now so I think nkonyora bamuraba ngota bambia mono that's the lowest moment na ngutware seti mwabwete tuage tuchugoli 7 una mwajete sawa kero mondaka yewe memo tuarengi first leg ya lenge first half ikasekono tukaboli yeri bali turatigiro mupira nebe wokopa katera ya yabona wetani tukasoka twenzi kujisuka yatana famalo ya bana baba Kenya bata gete kokora to milikita teire pilitine onmwengu pilitogo togi korua sama to kato koru eretio tene kiageri tanga ni kia bacho koru sa mugirango tate kunera mission kunera kuna bana basi abantu bana baba Kenya twansire korwa misie kabonero ko tira abantu koruga kuma goto mobunge kuma goto mo senator kuma goto kono mugabana kono abanyandi bakoro mukia soko basira bantu barabe no mukia bana bane barabe no mukia bakenya bamito babuti mabunke de kia abantu kunene ronde tigakune. Asante sana. Getembe FM hello. Aro Getembe. Noga. Onere wa yido mwenye tumi. Wa no tore na Clinton captain. No tole na ari bacha ko mo ko je ga gata ni kora all right okay asante sana ta una bicha bagenderete kero twari ko nekeligwa abu yaiga kunya kuligireria Getembe femelo baba na Clinton mbia mole mbia toliga iga lakini muzo sauti ngani mo pana moraiga yes
Teacher Alice. Yes, ningoyo. Teacher Alice, Yes, Teacher Alice, yes. Karibu sana. Mbiatole kabisa. Nakakuta matanga igoro. Yes. Itangia abafada bali ingoro. Igo kirento. Nje menya goro n'abantu bakitororo kende ngeyo ndakwana. Kasi ndio msingi wa maisha. Okay. Na muri gabo hard work pe. Yes. Bone kwende ntayigu nalinge kichikomo kimwabwate. Alright, asante sana. Abuya kabisa iga kero togendrete iga ankoligereri ndiga teba igoro ye sauti jamani kero nkonya koligereri iga ndole na inanaki ya chiyaba. But in the meantime kero watatebiri your lowest so when was your happiest riswaling te kubuli abiriga your happiest moment asi ubwaki bwa wenkoyo Uwaki waneno kuire erige tuina tuimugeti kegere kinegende twa set history medonga yere jefa medonga tonte I think mokimode ne gold ngimo kingi be nga ingo chugochi to kanyanyora e gold ne gold okay no the inere the best moment kero nyesungete nyombali kingo nyeriga ngo te abana bana kamba inyore na abuna ulivalisha. All right. Who's your best friend kwa team? Abudu comedian ya Nembwat. And that is the comedian of the team? Yeah, a lot. Who is the choir master of the team? Timu iko na choir master kweli. Timu wote ni machizi. Huko ukikuja umekasirika tu wewe ndio utasumbuka tu kwa team. Who is the silent player of the team? Kuna jamaa anaitwaje? Anaitwa Mang'ombe. Hiyo jina si yake. Anaitwa Erube. Tukomuita Mang'ombe. Juu ananyamaza tu saongei. Erube. I think yo chesire riolo cha Abudi Arisco Nero waka hapo namba position 3. Nero kwa ile namba ya Abudi. Yeah. All right. Nani anakula sana kwa timu? Magolkipa tu. Kuna mtu watu anakula sana. Goalkeeper anakula chakula mingi. Chapo 8 kwenda juu. Wanakula sana. Mkiketi chini 8 chapatis. Kai sijui wanafanyiwa nini. Okay. Nani akona speed sana kwa timu? Speed ni Mangeni. Mtu wa Mangeni. All right. Yeah. Who is the best striker? Obviously mimi kwa timu. Mimi ndio niko na bao mingi kwa shida. Na yote chikoli chinyenge. Na wigo tuseme timu imeleta new player. Ni nani yule mtamuona asicheze huyo player? Otego koranyarebe to mochera bwango. Dante usiwe enda kwa Dante. Dango kutoka Zambia unajua vile anacheza. Kutoka Botswana akichezea ni Dango. Ako raf. Ajuangi mambo ya training na game. Abakirete nyamaza ako zake. Mpira ucheze training na ora ucheze game. Wono chugoje no rege to gogoro. I think jamani Danko. Acha Danko Otieno. Ya kabisa. Tutebe timu ya ino tutebe kerokende mwanyori wasimwalenge guchi ni nani ateza waokolea twanyori na asikwalenge kwenda kwa nyori then you don't have anything ngora akiresi miago bail out musi ninja bawakira na liwa nyori amagoso anything the most they call Sonko ni wewe jamani pia mimi nakupigia simu wanapiga simu juu wanajua wamekosa mahali lazima niwasaidie mimi ni askari wapigangi eti nini anasema afande wanakuita afande ama wanakuita wakikupigia kama kwa makosa King ama K21 okay. K21 safi sana to golda iga yubirega tatatigire your best meal mimi rice kuku okay training mobwate chindagira chirimote birimoli echinde moli maybe some ni chakula gani utajificha ukule your cheat to go meal soda hawatakangi tukunywe soda unasikianga kuhepa ukunywe hata coke kidogo coke baridi so unaepanga hiyo ndio kitu utaepa ujifiche hivi ukunywe ukiingia kwa hiyo hoteli unaweza ambia hata mtu anauza unaambia niwekee kwa kikombe sionekane okay all right bija kabisa there are upcoming players bali bagocha na role model na yule role model what can you tell your the upcoming players
Mingi batebi no muntu goche Kenya Police kente getangani eso goche ni timu ibwate discipline. Ene timu ya forces, tele timu elio gocha na erega. So kukwanyoro kubwate discipline nyingi ya na bakomenya na nebwate future after ball. Mwete mupira wo mangana y'umupira tali myaka yonse. Obwate myaka yahe. Igwa kore police maybe na bogo chonyoro kwanyoro kibarua na igwa konyiri familia. So na baka na ela umwaki umuya no muntu kuligereri after. All right. Bongereza timu kiko support. Arsenal. Sembugeta no Manchester. Nkayingo chiali ngendo ndintege timu shetani. Yaani nyinyi watu wenye ligi ya mtaki kuchukua. Usema no, buna inumwa kolete number 2 mkashinda ligi. Season ya ino next season. Wano into tuwasaka Ngote babuna timu ya police wataete ya kore number 9, number 3 then ikachukua ligi. Bono Arsenal ya kore number 2. Bono ya kore maragata to bono. Lakini bono sa kuno tulikuwa tunatafuta kitu fulani. Sasa hii ndio mwaka yetu hii tunaenda kuchukua. Right. Buya kabisa chinga kibono chekire chirinta geto kwa ni abantu bonsi pi bali bwato mutu. Ekeronga ndete kero gokonya kwebanga gabu elimu acha liva anasema yuko ndani Croch sumia panya goteba mukwanie emogaka asema yuko ndani de Dama Queens kurukeroka gali keroka shop yuko tuned Ongangi Francis Koroba kijana Clinton was my coursemate at GSU and I loved his spirit in football. Otherwise, congratulations to him and police. Huyo anaitwa Ongangi Francis. Asante sana. Yes. Namjua. Dennis Nyakwaya kutabakisaba kwa Magina Locked in Lamek Bluetooth Senior yuko ndani. Sun Kid na kuona kama utai Nyakieyo Justo kama kawaida Kurugali Kisi Sports Club Andrew Nyamira Town no alime Lamek Kinera Embassy Massive yuko ndani. Dominic Nyabuto mwalimu Dominic Kurukeumbu Ayora South Mogirango Zalo Course anasema yuko ndani. Inyawera Omogen Wisco Kurugali Kilgoris kijana Balozi Kurunyaisa Salome Onyoni pamoja Doris Godmother Ukioma toka Mangere hadi Toronto Canada yuko ndani. Msalimie sana Unga Golfred akuteba Kurunya Marambe yuko ndani. Barnabas Doa Qatar Clemo Timboroa MC Fremo yuko ndani. Yobesho Bishai thank you. Manuel Mwaga Sensi yuko ndani. Yano Casemiro na Christopher Mokua bonsini gobato tegerete chinga kichao chekira bono kwaneli abantu bonse pitoko kura kurwa toko genderana omweta masabi kimpata na mange lakini nathe tenda kwane gentekemo. Yes. Mono gente kina kinkoteba kiandete gankwa na bagusi baito. One gento kiandete getangani no kukwana na players ya baito bale gusia. Gente getangani to batebi ntoru etia to kanene rubi gwa komupira. No tongereta. Abana mbara bagwa ka regionals, mbara bagwa ka division 1, mbara bagwa ka county. Kubatebi kubate miaka meke. Please never give up. Talk my dream ya wonga yikeret. Na egento ndaga konye egento kera konyo ikese to ikire discipline. Discipline na hard work. Ekobeke binde ubire byo kana boko bo mwaki umuya. Lakini konyora emyake yemeke generation yerabonira akulia Mario Gons. Aho kuiswa in drugs. Okoso in drugs to gwaka mupira. So ngosaba generation yerense titimu cyagucha kuja stars kuja youth neti coach yabo ngoja to akwa na keigo na global bali kene titimu ndo chega cyabe mamoja titu akabutire chons. Ngosaba titimu echo nabaki baro na ndo mete myaka yago ni under 25 years old. Ngoko saba to give up na chitokeze kiko igule trials siranda onsi genda yote metaras mutu ali muntu genda oteme na boko nyora ikire. Alright, okoba boni gakero to kuligera Kenya gusegento kegende to goita youth sabange no butumeki bwa Maria go yogutindia ane moniga nande nimete na discipline yakero gwa kwanere guru ye discipline timu to yera chiko tebana ayabo no gutinda gwache training wose gwatinda gwache kwa komupira you can't do that ande to kogenderera kero kenderende ekero opportunity yabere ya open up abantu players nata kero kuru team gose gosoka na players ote abakero kende tinta getiko soka which advice ura ni players advice inko kwa SH player chirine ngakine ye ikire obwanto ligerali SH team ingi ba wasokeri okoligerali inki kwa performance yawe nengia okoligerali kwa performance yawe tebeti ngia kiba gotebiru ruona mubwate ngendo kuna mutual agreement mbiyoruo kegera olige so gwa komupira tobera ase okoligerali kwa abantu baro tokonyori bagwake okobera obere team imo no kwanya abantu mbara bagwake imepira kwanya rumpira yo mubugo gwakire
toko chokorokana ispeta oruabu oira nense osoligie timu iranze oendo wake onyole playing time genteke kiase asogotaka konyokorokana playing time so igoto anchobere se team because you are learning something lakini tubwati playing time so digi mutual agreement soka kure se team eyu gendo ligie team esora akomupira yeah. Alright, asante sana for that insight. Bono tamba tu sasa ya kwa hiyo. Aya, ente tangani ngwa kera mashabiki aya ndegerete nkura batebi mbia mono. Nje ni tukulitandi tangani na chiki tembe FM na kirembia mono na so yontegere ni wakire simi goteva mbia mono. Boni ngwa kera baibuli bana batangani oyumo gaka David Kinango yeko na my mom Agnes Mora Kinanga go bakera mbia mono kegana uba banki nire sena ikire na kuikegana wakero murugione edina nyagucha na kumotebi mbia mono numente na ntegerete esa ikire na gocha sa ogwakera chi fans chiane chions ku Nairobi gocha na kubakera mbia mono mono ngwakera basani bane twacha nabwo mbaro twacha urugirete studio ga ndubwate mugo kuna giteya Enoch no muroche nwara inere security ane kinde gusia na ndubwate mugo kuna Samuel Ntiri oriri omanyene nero kwanza on drive wikega kumwakera mbia ambali bako tafadhali enda show jamani asante sana pia mimi na wande tande bamaitenjera bakesikitembe gotoka na te Samuel oriri na mode na ngikia sayo turarukero ka turika town ngo bakera mbia mono ngo resiste ane yangakira ko re watch the case okoroku kemunto no ale korusuneka ngo mwakera mbia mono ne familia yae na brother ane nero okoroke nere coach okoroku na Vincent Monari na wakare said Jamara Joska Nairobi como te asante I'm sure he's watching na my brother who is a Kano omwanajeshi nere no wale live ngo mwakera mbia mono na kwende gasi ya Garissa como te all the best. Asante sabali natiga orenge nani kiro muntu natiga keroka ngo bakera asante na mbia mono na mono ngokora abale mabons Brazil te mbia mono kwanza who's your role model? My role model wantawange mama itizi Masud Juma. Napenda Masud Juma kegera na murocha kwa kera Kariobangi Sharks. Yeah, the way he plays na wangwa kanincho mupira. So Masud Juma muanjite sana is my role model. Instead yako akumupira. England mono ngolige Haaland. No ntalia sana. Asa no igotubwati role model. Bwati striker asa no tubwa striker ndari kere. Mchande Oniti midfielder toko bego chimutwali. Mbaka chidefender na chiko yanda chire wono season yenenko. Kwebire magwaya ngo anyonseria na ndo kumotebe. No montamo ko. Asante sana. Striker. Asante sana Clinton Kinanga sokweli bagario gukagaiga captain fantastic jamani. Na tukoene kelina kwa kwani rero mugusiyoma gimase abetana boigo congratulations once again sokumukeke kombe. Nimete next season najua saa zingine vitu ni ngumu lakini we are hoping for you guys to defend your trophy. Gose okoba Shabana kwimukire next season na ba kwana igo Sabana wakuimuki ndago mbia mono. Mugusina into tutagete that glory chegaiga bantu basogusi stadium ali baragere kabisa. Ege kombe kego chagari magayo kwimukelikia Nesal na ndimo kege Premier it will be the best thing. I really wish you all the best okwani abantu bonsi team yano I just know Dante Otieno from Zambia. From alikuja Botswana. Alikuwa tulipata na mostly tukwanga Botswana. Ngocha bale ngeke tiba alikuwa kile kirangeni school. So nilienda gara batikali tu wanaletea comrade shule. Alikuwa na makwata mark. Yes. So mambo iko sambamba. Asante sana, God bless you kwa kugendera kugosoria. Tigenya sawa na baba Ali Mustafa amesema salamu mingi tena kwa sana. Nimeshukuru sana. Asante sana mwancho mutakara liteke mirongene na sana. Chabu tukiriko minebere chabana maragoba kirotura ikire omwelio igabu bwa ngambe yeri tukuri rero. Nabo igo ntagetengire libaga lyabene kubakira mbia muno. Satwa chagete sabari yambaka muno iga se twekeire tiga togenderere kwene kerina tuagenderere buya nabo igo murobeli bw'ekigosori obeire omurobeli oyo ogendere gokorwa gosikokorekana ne tutaebe hype ya igoro kabisa
watu waingie field bantu babeke sports attire bantu bagosalibuya bantu bamnyokega alibuya ebintu tokokyo tegereri murigereria onde bwensi asore the sports family fraternity I want to thank you sana ino bantu bangwana mwabelire sabari entambe soto chagete mpaka sasa hivi. May God bless you. Na bantabaya jamani. Mpaka andeli tukolinde tiganya sabe na inwe. Bye. May God bless you. Machukuru miru kama mayo kama dawa hiyo ndio ishtege. Na mimi ndio nasema nina happen. Na wacha ibaki hivyo jamani. Kuna sports as social media tutapatana pale. Hapo ndio tunaweka mambo, vitu zitakuwa sambamba. Bye. Have a nice evening.